Me ma hwefo nyina akwaba edeba Attention TV so mo amunim say Attention TV de nsem a jetene ne ewo ye man mu ne aman foforo so na no ne eboabo no ne aso no so project so so nsuo ede abedan ahwefo ne sound na make wo se bo mmode anse obedi channel no ho adanse ede atra foforo o yes aso na erade ehraw like share comment ewo ye videos ni nyina enso na abusuafo nden nsem a ba beto monten so ne se yan nim se eye yankase ye sister ye na mama Mcbrown na enum ye a che se o free YouTube okokopie mu wo Onua TV o starting the show oye wo Onua TV no all of a sudden the views na shoot ko up abra YouTube ho no modie no na che se views no e wo fom na nam so ma ya nkase ye sister ye na ya Brefo e de na no beto sansam mu bi aka se e ya de aga na fo ye nja se ye kasa bebre no na onim se e ya den a Onua TV fo no e ye views e no mato e de ama ye na mama Mcbrown owo Onua show time no so etini enkan ya nuntum ne entena ho no mo na se Ghana fo ye kemaka akoye se ye nyina ye sorry a ye pese ye hu se Facebook so on fa so obi live obeko Facebook ni views ni ade na chese npa ko ni ye celebrity na enye sa de biara da obi wo ho no mo hyekukuwa mu pa but npa ko no enyama oye no because of some family social media so ebe ma obi a ebe hu ntina chese ye hu nti ye njai kan na nam so ma eye yankase ye papa anase ye bra ye Kevin Taylor edna no beto sansam yi mu bi aka se na aka chena na ya Brefo se onka na no ntum obebi bia robia no na ye kasa keke na ope e na o kasa na odwi no ho jealousy eye Mcbrown so inti na o kasa ansensam ni nyina no onka na no entum wo ho no na abusuafo obedie di se na ya Brefo asanso ababonten aba be ka che Kevin Taylor se Kevin Taylor so mu ade be ye odia yenkone yenkohwe video no embra eti ha egbo adwuma won be wari Ghana ni ba otie kurase ya no ho kire no no peja Ghana ni ba no fa ni si baabi eno ene e fra Bema nye Bema on Facebook edi social media numbers edi matem Bema odi na no di matem o ye kurase ni o se enfa chan mo chan so Bema odi we enfa chan mo chan so e Bema won me fa Ghana airport won mra me fa Ghana airport na so ba me so obada ban won fra brotri America won mra Ghana me fa Ghana airport so e Bema Bema otra radio so we cry radio otra social media baby amadi agro hey concert party punchlines baby yi concert party baby social media so wo media na wo te ma e ma abobra ma abobra onya ma omuto so e pe ma Bema ape bibia ba na di o dabi e ma abobra e ma asori ahomache power najo ye adwuma Ebua Ghana ni president Ghana presidents oye Bema womra me interview former president the president e wo Ghana he nhu so oye media o fa ni kwa asem so lead America in 4 hours well wo bia so no obete about me so social media obete wo bia so no Ghana wo start ye manfi ba sanfu no di one Facebook nya Bema o ti oboase oba be fa e di wakosi America na oye tobo eju Masa, Wabuase. Kevin Taylor. From Abuase to Accra Airport. And you're from Abuase to Nkrayo. Uban cry. Now the hustle to say the hustle. Etia Danka. Eboka. Ensure. Bisa me benso aban cry easier na. I thought I couldn't 5 city I can now Kabia is understandable. What is social media? One of them. And I yet away from Abuase. Pega one and if I Yakobo. In the world cry won't be. Yakoba. Ya American. Yakoba. Your for business class, go back within 5 days, 10 days. Yeah, the outer one boss, no funny to me. Don't go anymore. Some phone call. I did be obvious, will be out. Yeah, very decent. Me, but to me, I said it to me. Yes, you are all them three. Some phone call. Concert party in Madia. It can you me, Madia? I Bema, one Brefo station, Ketwa. To send me near Captain Alpha Onia. TV apeja de adru baby no womra Brefo station ketwa apeja me yehwe so ye Bema what social media je no message dede de o kire hey yanko animu anati yanko yeah fellow Ghanaians your friend Tiflos Anan the doubting Thomas me wo ani jesam sunko bi e de brewo de obi apene daachi bia no eno hu adwuma ena oye se opese wo YouTube daachi anase wo social media handles no daachi eye perfect dia then eye baby bako Ozitech oh ena betumi aboa ama wetumi advance na me catch you say Ozitech ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you Facebook ombeboost ama Twitter ombeboost ama TikTok ombeboost ama
Instagram ombe boost ama na de wo mkura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombe boost ama eba no followers ombe boost ama eba no watch hours and also ombe boost ama yes e drop baby e wona na wo na so obi san subscriber e sign add up umpe we na opede kaya moto ba na ze de na me catch us ompe so making money ewo eye social media handles no say for YouTube or social bebia ewo social media handles na de me say Ozitech and the bebwa ama will making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you ewo abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million umpe we na opede kaya moto mbium se wope Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese ukosua ana se opese u boost eye social media handles na oni omu bedi dwa eye 0598 697619 me repeat number ni the amount 0598 697619 Ozitech na o say you make money every month. Ya humesi ya nkase ya sister ya de nyina ya mame nana ya Brefo ekeka na adwen akire Kevin Taylor ka tense nsem ne de ano soso mintumi nka me kase me ke bi pan de wan hwa de beba enya nti mame fa me nsam no efensi ya na me ka say social media platform ni so nyina no attention TV nti like share comment videos ni nyina eso ya de o hia mo abonti abom samra na from ohema echa